رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami hawaktu ini insyaallah ta'ala pumawa kita niyo patumtum daing hapamun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain ini nakatayim babaw daing hakatan patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pagtunay na to sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay siya makataytay ring haamuin ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ini pagbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon tahanahana daing hapikilan ni wanaktal niya buat malaingkan hanganin si Raak na ibayta niya hadja bang uno impiang daakan kanya hipapabayta ha ummat niya ibandi siya magpangliulakad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin aun siya roon asal ini jangkaan atau aun timbangan asal yuurul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in biyayta sin Allah ta'ala kanya ipapawayta amun hajayad to mahuli bang kita murul matuk mantu papiyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pataurulon matumadto insyalasay niya katutan niyo tungod paparkala pag-agama na inyan katantan manuituyan hadya labay ringha ini pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala kahit na amod to India daot niya katutan niyo makaurul kita niyo halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inuno katan dirihilan ding hatuhan na to Rabbul Alamin. Inna Allah yahabul ilma ala qadaril ikhlas wal himma. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya ilmu in amuin dumaot sin ilmu daing kanya hatimbangan sin pagyanon ka ikhlas iban sinamuin angan-angan niya kabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Matuk maun. Inibiyayta kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Biyayta sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Biyayta doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal-bunal tod in katan sin hinang. Innamal a'mal katan sin hinang. Amun piyang dakan sin Allahu Ta'ala tungod paparkala pag-agama manahot maaslag lumabay ring haamuin patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Innamal a'mal ingkatan sin amal piyang dakan sin Allahu Ta'ala tungod paparkala pag-ibadat harap kaniya sarta marista in nag-ibadat kaniya nangako sin insya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nagtag-ipon harap kaniya sin pagtag-ipon matan-matan nabiyayta doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat in amal jumatu subay siya nag-agad iban sin niyat maksud amo ning pag-ianon doon haon labay ring ka-ikhlas iwan sinangan-angan sin pangatayan niya dumaot sin karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala adapon bang amuad tuin amuin yaon halom sin bigi jantong niya kaingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala waihi katapok sin ipon ding hatuhan Rabbul Alamin buat malangkan kaingatan ayaw pakaliapal niya misan in amuin initiapok niya halom sin bigi jantong niya kaingatan ni sin Allah Ta'ala in kubot sin bigi jantong niya. Naroon ni nalangkom ingkatan amal doon ni. Uno-uno na amal piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subay siya iban niyat. Hati niya inyat karena sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kahiminang sin amal yaon. Na in amal yaon amun hinang mo yaon subay mo yaon piyag maingat. Amin nag-ingat kau sin daakan sin Allah ta'ala nag-ingat kau sin piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya kau maingat timimbang sin hinang marayaw iban sin hinang mangi. Biyan yan in amuin mapatut batukon sin tiap-tiap hambuok deng kato taniyo mga katote manguran nakama Islam. Sabab in hinang sing kita niyo amuy in dumayaw siya iban sarayaw-rayaw ring ha mga amal hinangunta subay kau tumuyo lumawag sin pangingat. Turon mo lawakon yung pangingat yan. Pag maingat, sa tahaw no ko kumawa sin ingat, subay kau kumawa deng haria akan sin Allahu Ta'ala, labay ring haraak niya, amo nain pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bang siya miyatok doon, sa piagaran mo ron hayan, paamuin niyat maksud mo karena sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon nakauhayan timap pasing karayawan. Amuin tiyatakad sin Allah ta'ala, hatiap-tiap, tisulakan deng katut taniyo. Karena subay in pagianon ilmu, pag-ingat sin ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya unod mo, iban dugo mo, amuin dumakan, haudyot pamaranan mo. Amuin dahon mo yan sampay mangarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunhan kau asubuhon sin Tuhan Rabbul Alamin. Asabab yan bang kau magmaingat na subay kau jumara, sinsinguran mo hinang. Pandur amman ta'akhudu al-ilm. Subay mo, ini dungdungan marayaw, hisiwing kawaan mo sin, ilmu pag-ianon, amunain, ini mahinang siya,
pag-amalan mo, halom sing kabuhi mo. So, in kiyawaan sing kita subay, at tawain kakawaan sing kita subay, dahing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamuno to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na in ilmo, dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan amo na in sa abdal, pagpati suok sin ipon pa, tag-ipon kaniya. Amo na in, ini mahinang parsararan dakula, hikadawhat sin daraugan sin ipon, tumayma sin surga sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban sin dumawhat sin ulong, iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hay siyo na in naglugto himinang sin piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Innamal a'mal binniyat. Nalunal tuod ingkatan sin amal hapag agama, subay siya tumaytay ring haniat maksud marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli mri'in manawa. Bistahon sin Allah ta'ala intiap-tiap tisulakan si manusia bang siya maginang na, magamal na, doon haamin niya't maksud niya. Nalong niya, paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, bang impaglain niya, ring hakaawam niya, maun pa amin na panghati, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biatok niya, labay ring haraak sin Allah ta'ala pamuno to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na doon hayan, ini marista kanya sin hinang ngayadto, bistahun in hinang ngayadto, in puunan dahing ha Allah ta'ala iwan sindaak niya. Amo na yung pamuno to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In paghijra niya, in paglain niya, hijra patuhan Rabbul Alamin, hati niya inikaw, himarap patuhan Rabbul Alamin, minig dahing ha amin, hawa napso mo, iban kababayaan mo, maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun piatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Na, waman kanat hijratuhu li dunya, bang impagpi mo sin hinangon mo riha dunya, kahina sin dunya, na at tawalong niya, maksud mo, in ikaw hambok usog, mag-asawa, doon na yan, ang pakaw na kabatok na pababae, aasawahon mo, amin kabayaan mo, mara mo maglundang panon, di halaw man singgumini, laong sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahijratuhu ila ma hajara ilay. Na, impaglain niya, dahing hakabayaan niya, maun pa amin biatok niya, amin imaksud niya, hangkan siya yaon nagpinda sinhinang niya, maun pa mukinang yaon, bat karna sin dunya, biyana sin pag-asawa sin usog, pagbana sin babae, paghula-hula sin silarua, iban na sin katangga kukunahan nila, karna sadya sin pagtiyaon nila, paghambuk nila, inyan katantan, nadawhat niya na imaksud niya, inangan-angan niya, wayroon na parbahagian niya ring hatuhan Rabbul Alamin. Na amungan yung pag-ianon, dahil nga mga amuin kababayaan si manusia, adapon inangan-angan tamarayaw, subay siya ka-ikhlas, karna sinallahu subhanahu wa ta'ala, bangkaw dumaot hinang, uno-uno na hinangon, subay hinang piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahita, karna in paglag ilmo, dieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. In paglawag ilmo, inyan pini sin Allahu ta'ala, hatiap-tiap muslim hipapahinang. Allahu ta'ala nagpi kato tanyo sin hinang yan. Di kita niyo manjari magpi sing kabayaan na to.
Karena bangkitan yung nagpising kabayaan na to, nasabay kita niyo imag, dihil pahala, hagin nawawaran na to. Di kita niyo makasukat pa Allah Ta'ala, sin hipaparihil inikatuin surga niya, sin inhi ng tawihan, sin katanhin ng taring kato. Kita'y nagbaya, bukon, dahing hatuhan Rabbul Alamin. Bukon, amal piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naim maglalawag ilmo, banghad dyan nakabatok siya. Doon hatiranan. Siya lasay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Wala nakapuklas. Sarta tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan na to hinang yaon. Karena piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta iban pagpatikupo na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala katan singkignot kahibal na to na biyay ta doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katantan nakasakop sin hinang na to mangayo kaampunan kato tanyo ha ini uno-uno na halaw man sing gumiini nakasakop sin hinang na to manghindo akato tanyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doonhan biyayta niya inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahar. Mangayo kaampunan hambog manusia nakakugdanin hinang doon nakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tungod paparkala piandakan sin Tuhan Rabbul Alamin sambil long niya sin ista amuin yadto hagitungan sin laud yadto mangayo kaampunan haamuin tao naghinang sin hinang kiaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalabi-labi na mga sila amoy inyaw na nagdarasin ilmo nakapanghati marayaw nakakawa sin biya sin pagsalasay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ilmo sin Tuhan Rabbul Alamin na hisiyo-siyo lang niyain nakalawag sin ilmo sarta kayaraakan niya manin ilmo yaon amuyin pakayon niya hipagbuhi sin ka-Islam amin asal jimatu daing ha amin tiyaja to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha laum sin pagrasul pag nabi niya na insiyayan mabista siya itungon long niya pahwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah in darajat niya puas daing ha mga kanabihan siya na insumuno amo na in mga siddiqun haula amin nagsabunnal kana timarang doon na hinang niya in kasabunnalan paghinang sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in makasusa mga katawtay manghuran mga kakasisin kami ando in pag-ianon al-ikhlas fil ibadah amin ka-ikhlas sa tungod pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hatihon na to marayaw in kamatauran sin magtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala labay ring hinang bago iban hinang kalaungan mahita sabab in siya yaon nakaso datumpukan sin mga sila jahil mga tao awam amin di mabaya mag-ingat bang mubaitaan papag-ingaton karna piyang daakan sin Allah Ta'ala yung pagmaingat nalong niya in kabayaan nila mahinang sila awam mahita sabab long niya in awam di bistahon sin Allah Ta'ala inamal na hinang
Nando kay luning kalakihan sin pag-amal na to, bang di dabistahon sin Allah Ta'ala, hangkan na kita mag-amal, supaya mabista kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuno mabista marayaw, subay kita si mingod, haraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mo ng pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya wayron kuhila sin amal ibadat na to. Kimukugdan sa Jakartaan, may ta. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya yung pag-ianon al-mizanul akbar. Siya intimbangan sa laggo-laggo sa singuran sing kita niyo. Amo yung singuran na to, in akhlak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yung adat pala nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patungod sin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin bang aun dapat isa-isa rasin Allah Ta'ala imakahati sin ini paghinang na tulus ikhlas harap kaniya. Karena doon hayan kakilahanin ikhlas patuhan Rabbul Alamin, Allah Ta'ala rin makaingat. Karena inyan pag-iyanon ka-ikhlas amalul qalb, amal sin jantung, way manusia makaingat, Allah Ta'ala rin makaingat. Bihan, nabang mo piatudyo karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa-isa ra sin Allah Ta'ala makaingat. Misa ni malaikat di na makaingat. Bihan, ayaw makaingat in haraig mo, manusia, sibu iwan ikaw. Pagkahimo manusia, misa ni malaikat di na makaingat. Inya tu rahasya haantara mo iwan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabihan yan. Naim manusia, amin mga sila, mabaya sila mahinang awam. Sadya karna inhuna-huna nilari na sila bistahan sin Allah Ta'ala amal, sinin sila diaak papag-amalun, bang sila rin mag-amal doonhan sa lago-lago na dosa na hinang nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan, sabab bang kauhiminang sinhinang wala piyang daakan sin Allah Ta'ala, biya din karaak mo sin karayawan deng hatuan Rabbul Alamin sinula mo hinang yung piyang daakan niya. Nabihan sayan, mga kataw-tay manghuran na agama Islam, hangkan na ingkamatauran si maghinang sininang bago, parkala yan, imian sa adlaw niya, na ininang namo ini, natulos ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karna Allah. Nabiya din kabista kay mo karna Allah, sin inhinang nguyaon, buko namin piyang daakan sin Allah Ta'ala. Lumagkaw hinang dukaing doon hamin tiyali mo, kabayaan mo sin, ikaw, isa-isa mo, ubos pangayoan mo pa Allah Ta'ala pahala. Nabiya din kaagi magdilin Allah Ta'ala kay mo karayawan sin, ininang mo ko namin piyang daakan sin, daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, in mga ini, dahil nga mga patumtum sin mga sila nakaw na rin kato taniyo. Laong sin Imam Malik, rahimahullah, isiyo-siyo in naghinang, hinang bago, ha lauman sin, ka-Islam, amoy inhinang bago, impangatud niya marayaw, piyag marayaw niya, fakad za'ama anna Muhammadan khana risala. Dia sa pantun tiuna niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hayanat sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kawiyan, buko niyan masyat na kula. Tiukod mo yung daak sin Allah Ta'ala pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak. Karena ini ikaw naghinang sin katanaman mo. Uwit pangayuan mo pa bulalamin. Naando kay losubay kita manganalhin yan. Mga kataw-tay manguran, in kita magpatumtum, lariin baran na mo, impiatumtum na mo, hangkan ini subay na to divay taan lo kay lo, kalu-kaluramayan, in mga sila, amin nakasima. Dahil ha, ini panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ado makabalik sila kailo sabab na malasa kami kanila. Labi-labi na in kami kaya pag-amanatan tiyo-tiyo ilmu karihil kamo sinallahu ta'ala na arang mayan isang tiyo bang matayma marayaw insyaallah ta'ala inyan sa lago-lago karayawan hiril sinallahu ta'ala kaniyo iran kamo hambuk hikarihil mo karayawan pahambuk tay manghud mo nakatayma marayaw timay sing kabayaan sinallahu ta'ala na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. In ikaw nakapatumtum pahambok manusia nakatayma siya sin marayaw kaya hidayatan siya sinallahu ta'ala rin nga pagpatumtum mo na biya sin ini kakuyakan sinabuk tao amuin na dawat niya in kakuyakan niya rin di halawman sin dunya ini daan niya paadlaw akhirat doon hayan dirihil sin Allah Ta'ala habiyak kato magpatong po amat pindiya daot sin kami alhamdulillah pura-purahan in kita niyo magtotoo ng muda ka na Islam subay magpatungtong siya tungtumi iwan subay in kita niyo sa magsagda siyag dahi pahikarayaw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bat amad tinikarayaw kato taniyo kana in Muslim magkahi magtaymangud in magtaymangud subay nagtutulong tarang in hikarayaw labi-labi na hikarayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon na dyan patungkol na tuwing yayaon ang mabait natin at pagkakas wassalamu alaikum warahmatullahi